kublai pikinong ped baro mat kumjuru yaki subscriber te menta kindiat ngenya ped chapang ka kubor kabalami na po ka NASA lane ka National Aeronautics and Space Administration kabade ka organization kabapet yaki line how bat kat kum ka kubor kabalami na po NASA laang baka Sofia lane ka aeroplane ka blasna karpang da ki NASA ban pet yaki line how kalasyam ba dan hapo try chong utay ubnay haka arpun tarik ubnay Oktober usnam arajar arpau ba chushuru ki scientist chong NASA kila ang ba kalasyam teng yakate ka ha ubnay hausnam arajar pra Henry kimpat diknapat bakadai ke ne day tadhadu usnam arjakat pra haka ba ki scientist sasisian kila lab ya utha hapo ubnay bat menta usnam araja arpau pat kila tiknas nan bala lab ya ka hapo utay ubnay bat menta ka NASA ka ang ba kan sapha ya arut ki breu ki bakin thop ya wei shenrang bat ka wei ka kenthai bakin lecha utay ubnay ban lipet lane ban lektas ba kate ka ka lang ne em ban padan kam ya ki breu bat susur la ang ba la da kate ko kabadan ha ute ubnay ka laban panan kam yangi kibreu kamot ba ki NASA haka mission jengki ka bansawan hakine kisngi bat kumjuru hakisnam ki bansawan kamot kamdan kam shu banra sibon na sla perthai bat kumjuru kamdan kam shu banra ko sibon na kabanta ban recharge lane ban pendap ya ka jingdan kam jangka aeroplane jengki lane rocket hakba ki keu shakate ka how first important thing is this water on the moon useful as a resource for our future explorers? The second thing is that on the Earth, we find life wherever there is water, energy, and nutrients. So when we look for life away from the Earth, elsewhere in our solar system or on planets around other stars, one of the easiest things we can look for first is the presence of water. Nong pet NASA lane administrator Jim Bridenstine ula tho lane ula tweet hapo ka Twitter account jung ban pensisha bakilalap ya ka hapo ubnai te takane kubon taksing sai syampat hakaway ka video